Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nun bida tayo anay Kapitan Enteng. Marikwanang! Maray! Marikwanang! Agdaag dito'y, Maray. Saan ka na masapol nga agpukaw? Kan agtuktok. Ay, adda kagayam dita, Maray. Iwaras mo mga mintamatama. Anyag gatang maya. Bigbigat anak kami suot ka. Kasanaw, bigbigat nga umay ka mang buisbuisay. Na, busbusitin kaya. Addaak lang arod anak katakder iti saan unay nga dayaw. Agtuktok ka pailaan. Day talaang marurod ka. Uwan bigbigat, agpukpukaw ka. Anyat gatang maya. Sana ko na gumatang. Ha? Nakaungungat ka. Ijaya kun sa bali at tersena gumatang. Saan ka nga umay gumatang-gatang dito tersena ka? Irikap ka, no sikat umay gumata. Kunamlan asina. Si kalaang ayati adda tersena na dito kabildatan. Hey, papanang na natuyang. Ay, si kamot gayam ko araw. Dandanitan nagdinong bar. Sa balimot ngamin tikit kitaam. Turay mo't sika, sa bali tikit kita. Dayamudom ka, dayamudom. Ay, masurunak kini kumarik ngaglaklakaw. Nakaungungag, naggapuak dita tersena na, ngam saan akong agimatang. Amok no asino tinakdakamatang. Asinaw? Ninanakwanang. Ay, amaw? Ado ngamin ti mangibagbaga na unget itan ni nanakwanang. May sa akon amang ipanagnag anaungat ni Marikwanang. Maray, apay nga imbagam anaungat ni Marikwanang. Mapanak ko magumatang, Maray. Gagangin ngagtuktuka ka. Ay, tagumatang kakit nga rod. Nagtuktukak. Nainayad mo. Kat? Nakain inayad, Maray. Anya nga, iti si maruno anapasamak. Aguray, taagtuktukak pa'y nga rod. Ay, adu pa iti aramidak marituyang. Jak pa'y nakalaba. Ay, partakam at agistorya. Idi nagtuktukak. Ay, Houston! Ay, ituloy ko ti panaglinis ka o ijabalay. Ay, Maray, jak pa'y nalpas dis istoryal. Uray saan mo nga ituloy, marituyang. Mapanak to gumatang iti tersena ni Marikwanang. Tapnupan kak dagiti ibagbagam. Ti imbagam, anaungat itan ni Marikwanang. Ay, nakaluto ka dungaw. Naibos ti asin. Nairanapay matasimang pitak ang naibos ti asin. Ayan ni Kwarog. Ada nang iba unak. Ibaon ko kumaamapan gumatang iti asin. Ay, sikan ti ibaon ko. Ay, mabisbisin ako ni iba unak. Ay, makaungat ako. Anya? Dinak ibaon-baon no mabisinak. Ay, unay kan intay. Naungat ka Ay, talaga ang naungatak no mabisinak. Ay, katmangan ka uray awan asin dahito isidaan no isot kayat mau. Ay, uni na. Tsaka ti mapan gumatang iti asin. Ala, makamu ka nga rod. Italaang mat ngay baon ka. Makaungat ka pa. Marikwanang. Ibagam, nanya tigatangam, tado pa'y taramidak. Agung ungat ka mat maray. Ado pa'y nga rod taramidak. Kayat mau apartakak? Uwain tanay, jak kayat ti may isturbaw. Gumarang ang isasay! Anya! Ha? Imbagam apartakak? Ang di mo matgayang maawatan ti imbagak. Ulitam! Partaka maatan ay mataktaka kaun. Unay kamatan, Maray. Gumatangak iti asain ko na.
Saan kayo man nga may gumatang-gatang dito'y tersenak no may dakla rurudan? Rurudan kaya. Ingkay gumatang iti sa balay. Sige, mapanak iti sabali at tersena. Ijay ti paggatanga. Enteng, apay ang nakarikap amin at tersena dito barangay tayo. Na, itala amadlaw mo ay. When tadyak kayatan ti gumatang iti tersena ni Marikwanang. Nabayagan anang rekap dagiti daddo mga store dito. Dalang store ni Marikwan ang tinakalukan. Anya? Nabangkrap amin dagiti daddo maatirsin na. Kapuka dagiti sana nabaybayadan nga utang. Ay, kastaya. Napay agumatang ka iti sa bali atirsin na. Kasanumot nga men. Nakaung-ungat ni Marikwanang. Anya? Naungat? Saan mo? Ay naungat. Napanagnagak nga roon apod no ti ibagbaga ni Maritoyang. Iso asaan kamen ang mapangumatgatang ijay tersena na. Apay asak ti baon mo ang mapangumatang. Kag si kagayam tawan aramidin na. Mano abagas ti katangay. Kagudwat kilaw. Lang, Isulaang day tati kwartata. agla ko nga ta ni Marikwan ang iti kagudwa kilo abagas. Ay, apay kit dirasaan. Ala, ingkan, tamang isa nga kaw. Marikwanang, gumatang akman iti kagudwa kilo abagas. Anya, Kagudwa kilo abagas, Maray. nagpuskol magtiro pa maon ka ba daw? Ha, Gumatang kay ti kagudwat kilo abagas. Amo mayang aglaklako ak iti hap kilo abagas. saan aya, Maray? Nabayagan na saan? Kay, apay nga agungit ka nga rod ngay, Maray. Sigo, danaw nga tak! Ha, Ay! Agngarngarita kiti ungat! agawid akman lang eh. Tanituyang ka, ti umay gumatang. Ay! Ora, sino pa iti baon mo? Saan naglako iti kagudwat kilo abagas? Iya, apay di mo yung bagbaga, anaungit gayam ni Marikwanang. Iso nga rod asi katinapan gimatang takas taunay ti kusilap na. Siya pa'y matimbaon mo. Pinababainan nak iti kastaunay. Anya timbagan na. Imparo pa na kanyak asaan ka nung aglako ti hapkilaw. Imbaga na dayta. Kastaunay ti babayin ko tuyang. Iso asi katimbaon kaw. Takunak nga awan babain mo. Anya nga awan may. Ita, napadasantan. No kasano ti kinaungat dayta ang Marikwanang. Ay nakwarog. Manon nga aldaw nga awan asin may dito balay. Saan mo't ngamin ngayong bagbaga kanyak ni Uncle Kaw, antay? Ay, jak meten maibaon ni Uncle Mau. Ado ngamin ti asikasun na. Iso nga ing kamangkit di gumatang iti asay. Wanantay. Ay, darasem tagluto akon iti si daon tayo. Apay kwaraw, papanam. Inak gumatang iti asain. Ijay. Ijay tersina ni kagawad ko anang. Ay sos, saan ka mapan gumatgatang ijay? Kay paggatahak nga rod ngay, kat nakarikap mat amin at resina dito kabildatan. Ijay kan ili agumatang. Balor ti 2 pesos lang nga asain, mapanak pa lang ijay ilay. Ay, siyak, jakon kaya ti gumatang di tatersina day tabaak. Ala, tapadasak man ti gumatang. Kagawad ko anang. Ay, agpatingga ka lang dita. Ha? Warag. Apay nga kat gumatang ha. Naglinis akon dito isang wanan ti tersenak. Diyak kaya tamarugitan. Ha? Eh, gumatak nga rod iti asain. 2 pesos lang. Ay, agawid kan! Ha? Agawid kan! Tasaan ka alakwan iti asen? Awan lakom nga asain? Ado ti lakok nga asen. Amabalin ko nga igabor kang ka. Ay. Ngamjak aglaklako iti balor ti dos. Ha? Apay ngay. Kataglaklako kamat idi iti sagpipisaw kan sagsasalapay. Ay, idi ang amitasanan. Apay ngay asaanay. Saan nga rudan? Saan itan? Warog, ayan nga jay asin nga ipagpagatang ko. Sa anak-anak kagatang antay. Tapay, Agong unget met ni kagawad ko anang. Saan ka nung aglaklako iti 2 pesos lang nga asain? na
Kat no kasta matigat-gatangan tayo ide. Isumot ti kunak. Ngam, agung ungat matlata. Ay, bye-bye amon. Inaklatan dumawat ka ni Marituyang iti asen. Siguradaw amang taday jay. Ay na Mare, 5 basak iti tersena ni Marikwanang. Ang sa anak apulaw sa Timalyaw. Tapay ngamin at tumalyaw ka, Maray. Ipariknak nga rod kan kwa na adyak kaya ti ugali na. Asino nga'y kumamot ti mayat iti kasi nga ugalin na. Ay, win nga rod Mare. Ay, dumawatak man langan iti asin mo. O sigay, ikan ka iti adu nga asain. Ilabas mo ijay tirsina ni Marikwana ang tapno makita na. Wen, Mare. Umayak tumat ijay balayaw inton bigat. Anya nga iti umay mo matdawaten ijay balay, Mare. Ay, karne ti manaw. Anya! Una, tapno paapalan ta ni Marikwana. Na, asin laeng tuy daw-dawatak. Ti daw-dawatak ita. Ang umay ka ijay balay, kat karne ti manok ti dawatam. Kalt agpartikan amaray. Karne nga rod ti manok ti umay ko dawatan. Na, malugi ak mananukastan, Marituyan. Diyak kayat ti umasidag kinikagawad ko ng anggal. Nakamisuot matlitalamisaan na. Inkanta, laam kan kuha na di permaat. Diyak kayat. Bugkawan nak tumanay. Isak manlagan ti mapat. Sige, tabugkawan na ka. Bukawan na katsak ti kapitan. Padasam ha. Bareng saan nakabugkawan. Sige. Kagawad ko nang... Apay, Kapitan. Awam matan ti makisarsarita kanyak. Saan ka nga agungungot na kagawad? Saan ka kumangagbugbog ka? Kagurguran aksamat tan dagiti tattao dito barangay hall. Ita ka lang agbalaw. Ay, awan samat tan ti gagayam ko, Kapitan. Abang ano dida kayat ti ugalay? Anyaya nga ugalik ti sanda kayat. Ano ti mangibagbaga? Anaungat ka? Kabadong, dumagas ka mat adito'y tersenak. Lumabasak lang, Mare. Diyak kayat ti dumagas. Ibagamat akan ni Marituyang nga umay gumatang ditoy. Diyak amaw no kayat na. Tay jay ilik at ti paggatgatangan na ti masapsapol may. Umay kayo latta gumatang kabadong. Adda libre alako. Ha? Libre alakaw? Nay, ay nagmayatin no kasta. Bayam, tay baon ko ni Tuyang kaw nga umay gumatang iti libre alakaw, Mare. Mare, papanam? Mapanak man di tatirsina ni Marikwanang, Maray. Mapan ka ijay? Wun. Apay amapan kapayla ijay. Kat ingkarim idin asaan kan abumaddak iti tersena ni Marikwanang. Tanaungan. Ay, adda ka no libre alako na, Maray. Anya? Iso ano kayat mo ti libray? Umaykan. Ay, mabit lang nga ron Taso katakpay da ito'y duster kaw. Urayon nak Nakaala kon iti libre ala ko ni kagawad ko anang. Kagapgapok ijay tirsina na. Anya ngay dayta na alam alibray kwaraw. Pumada ni Uncle Kao. Ala, darasem nga road Marituyang. Taamangan no may busan ta iti libre ala ko ni Marikwanang. Libre da ito'y half kilo abagas para kan ka Marituyang. Ay na, ay nagmayatan, Maray. Syakmet ngay, Mare. Libre matan da ito'y isang asupot nga asin para kan ka Maribana. Ay na. Agyaman akmet Mare. Maray, apay nga da libre dito'y tirsinam. Ay, wala ta, kayat ko nga agsubli kayo a customer ko. Awam ngamin gumatang dito yan. Kasanumat ngamin, Marikwanang. Nagbalin ka mat anaungay. Ay, wang nga road, Mare.
May mayat-mat lang nga may no agsubli jay sigod asika maray. Jay naisem, jay man nagkatawa. Winmut ang amin, Marikwanang. Kun jay managi pa utang. Saan nga agong unget? Uray saan ka nga agbaybayan. Ay, agtal na ka man, Marituyang. Ay, day tamanan utang, ti bagbagamon. Ah, Pasensya, andak ako kumare. Kastoy sa ti, awante, mangdungdung o kang kuana. ay. Sige lang, Marikwanang. Paspasin siya ang dakalata. Aw-awaten da ka, taag kukumari tayo nga raw. Ay, uwan tayo maray. Damagak man laang. Adda ka di pa'y libre alakaw. Ay, Marituyang. Gusto mo inikan na kalangarudan iti libre abagas. Damdamagak laang amaray no addapay. Tano addapay. Mabalin latamat amang tay. Ay nakwa ng aya. Sika ti adda tersena na. Rumbang anasaya at ti panakilangan mo kadagiti customer mo. Iti kasta sanda nga umakar iti paggatangan. Ala sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipot iti dinto agkupas apadas ti kakaysunat. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag.